peitai, e le o ni suinga e vave aloa ia. O le aso ana nafi le ana tala noa ina i le ka peneta suinga whaasanga i nei tū la fono, ma o loo whaatali le whaasilasilanga aloa ia mai le malo i le aso a tae au. A o whaatali ei la tae au, ua whaamanino Jacinda Ardern e le o au nanga umole a ave e sea mai ai vaccine mandates po o polo inga o loo whaamalo si ei le tatau na whai o tui o tangata whai ngā luenga. O leo le a whaatu mawina pea lea polo inga mo au nanga o loo whea ngai matangata e maua lunga le lamatia. O swinga wa tā ua o nisi nei o vaenga o le lisi le national na whina waia nga i le malo i le vai aso tāluai ua tatau na leto e whao ngaina. Pei tae male so upol ko vite le Greens tia nau tu iono e le tatau na vave wha maamulu le malo mai sao le ko viti se i vanga na ua mautinoa ua le ai se Omicron ma e tatau fo i le malo na toe sila totoa. O leo o loo maua lalo tangata Pasifika ma Maori ua umatu i le booster. Au ese fi nau mawhina ngalo whaalia o le amanino i le aso a tae au le whaai unga le malo. Sau i lalo le tau e whai eile laisene ave taavale, ai alu i lunga le lesi talo taavale. O le model folea uanga i ei suinga wa amata whaatalatala noa i le vai aso nei, le e whaapeo tangata uma o loo lato fausia le lamatia o le land transport system, pe benefiti tu usao mai foi i lalo o lea system. O i lato nei e tatau na whaatu pea lea tu la fono whaatontonu. O se whaatala noanga wa whai le mai asau o reporti tu to atasi le lua fesa fuluiva. Na mawai nisi o i tu e mo o mia le ilo i lalo le tu la fono fewa inga i lungo le lau ele a New Zealand. E la vea ile toe vala au o le luas fululima a feta avale e toe au mai to tonu mo siaki. O swingo lo talo sanga, o le pa o le tau le laisene learner a nga i le fool, whaapeai ma le whaafowino le laisene aveta avale, ai alu i lunga tau e lesi talaita avale, whaapea le whaatalo sanga ino laisene P endorsements, po o laisene neo lo whaatalo sanga ino whaapitoa e aveta avale laiti. Pau pei meni o tanga i eile whaatala noanga, o pei meni nei patino mai le waka ko tahi NZ Transport Agency, ma e valu vai aso lo whaatala noai ai e le ito inatu i le malo mo lana i oi. To atele atu tupulanga Pasifika whaalua lato tupe video games po online games na ilo tangata e le o ni Maori, toe e le o ni Pasifika foi. So e so enga na whaia to alua e le mapu mai a Pasifika Services ma le Moana Research na mawai o le luas fulufitu pasene o tangata Pasifika na fesilingia. O lo whaalua lato tupe whaatau inai nei ta alonga. I se pepo whaamtalanga o lea so e so enga o lo sa wai fo ile mau o le fesota ingo nei ta alonga whaapea ta alonga whai tupe. O le afianga o le ulwa i lockdown o le COVID na iai New Zealand na sa wai fo ile si iti o le pasene o tupulanga Pasifika na whaalu tupe ta alonga whaia online. Ma ele ngata la i tupe, a o le te leo le taimi whaau popo na aluai. Ai mai le sui le Moana Research o le popo lenga wa iai, o le pisia tuai mawhanau la iti lea uo o lava i le 5 tausanga wa tō sinai foi. O le unga o tala noanga ma tala vau na so e ina ua whaaliai o le ova o le taimi ta alonga nei, e ono a vea lea ma whaitoto ai ta alonga whaitupe ma ona a fianga. Toi ti iti matawhanga umo au ki lani e le o saunga le mu mo se tā ele le mai ai o timunga mamafa i le asona nafi. I lunga le upenga ta wha ilangi e le safe swim o lo la pata i ma wha ilo mai yaita i ala mo tā elenga i le mai a wha aleanga i nei siama. Mafua mai nei siama i le tau masua sua o no whanga o lo alu iai vai leanga ma ua a fia i ma matawhanga. Wha mawina e au ki lani e sili atu ma le timu e masani o na maua i le masina atua. Le timu le na mau e tutono le se fulu i tūlana ia i le pōle aso sa a malama ana nafi. Ma ele ngata o le ana lolo vai ai le telo no whanga mawala lalo a afia a wala ai whaapea ma le telo ta avale upe upea. Mo nisi reporti le saunga le mo le sami mo ta elenga au kilani o lo ufautuaina tangata e a ngai i le safe swim. Tala muli muli, ua le fia nisi o pase se whaimalanga mai atunu umamau i le ta lia ino o lato vaccine passes mai fafo. Reportia le staff se tasi o lungali i mātutua nā sia le mataango te papa. Le ele italia ina o la ua vaccine passes o no vaccine certificates mai au se tālia. Mai le so upo te papa, e le o mawhaio na whaamao nia pepa nei mai atunu umamau. Ma o lo whaamoe moe ai tangata o mai e whaatalo sanga pepa tui i Aotearoa nei pe ātau nu. O se tali o lo tutusa ma le whautuanga o lo tu ina mai e le soifua maloloina i lunga o la lata upenga ta whailangi. Mai le suiam tanga luenga e mo o miele apalai o le vaccine pass online
ai ele I taunuu mai I New Zealand. O tala na o tae au, manuia le nei aso. Whaine alofa I a inga mawo I sa